Dumelang hape baeso, e tumeleng tla di a buang. Mona jwale ke batla re tlo etsa mehlala. Mehlala ya di-data type tse ntse re sanang ka tsona. Mefuta eo re storang data ka computer. Empa pele ho moo, ka ntho e ke batlang ho bua ka yona ho thweng ke bytes. Bytes ke mokgwa o monyanyananyana o leng hore computer e kgona ho utlwisisa. C++ programming e kgona ho utlwisisa mokgwa computer e sebetsang ka ona ka teng. Ke byte e le nngwe e kgona ho stora ka mohlala e tla ke byte e le nngwe e kgona ho istorela nomoro e le nngwe kapa character e le nngwe. Jwale ha ona le byte e le nngwe, 1 byte, o ka istorela fela ka hara byte, kapa o ka istorela fela nngwe ka hara byte, ke ba stora mo 1A kapa bo 12. Se hloka 2 bytes. Character e le nngwe e store ka hara 1 byte. So ha re tswela pele, white char yona e ka ba 2 or 4 bytes. Integer yona ke 4 bytes. Mme ka 4 bytes o ka kgona ho sheba hore na ka 4 bytes nka stora dinomoro ho fihlella hokae. Hobane 1 byte ke tswa fa le ferekanya ka di-binary. Re tla di bona mamorao. Re tsa fela hore ena ke 4 bytes ho bolelang integer versus short integer. Short integer ke 2 bytes. Ke yona fela phapang hona. Short integer o ka stora nomoro tse nyenyanyana ho feta tse o kgonang ho di stora ka hara int, which is the actual integer. Long integer o so kgona hore o store 4 bytes le yona. 4 bytes ka C++, then bool ke 1 byte. E ke true or false. So le true or false, ha e store true and false, e store 0 le 1. E be re wena 1 o bolela true, wena 0 o bolela false. Ke bule nnete kapa leshano. Float ke 4 bytes ka C++. Operating system ya 32-bit, but don't mind that. 8 bytes double, double 8 bytes C++. So da bana hore double e ka stora nomoro tse ngata feta tsa float. So ha re etsa mehlala re sa le hole e ka char okay, o na le char 16 le char 32, empa le skebe la ituba ka tsona ha jwale. Char, and then char ha e da bopela my variable, ntho tse bitswang di-variable. Variable ena ke data type, ena ke variable. Re ke etse tjena hore ke kgone ho hlalosa hantle. Ke kenye ka hara comments, la hopola re itse hona le di-comments tseo ka di etsang tje. O se ingolla dipakeng moo, ntho enngwe le enngwe e ngotseng moo computer yana e natsa. Ha re re char var hona ke yona data type, mofuta wa data. Hana ke kana bitsa anything, my v or anything. Ka bitsa ntho enngwe. Mona ntho e bitswang ka hore ke variable. Data type variable. Variable ena e re bitsang my v, e bitso la yena e leng my v. Ke ya mofuta wa char. Bolelang
ha o ka batla hore o kenye nomoro e seng character ka hara my-v, ke monana ke ntho e bitswang ra e declare, e bitswa variable declaration. Ko nka fela variable, o ikgethela lebitso la variable, o e fe type ya yona, o e beha semicolon, o e siya le jwalo. So ha e ka re nakong eo o batlang ho sebedisa variable ena ya hao, ha o etsa ntho e bitswang assignment, ha o thotse hore ke assign-a value, e leng ntho e ke tlo e beha mona ho variable ena. So ha e ka re ke batla e be bo 5, o etse tjena, wa bona. Hona ntho e bitswang variable assignment, ra assign-a 5 ena ka ra tjhabolang ka hara variable ena ya rona e re declare-ileng mo declaration. Ka hara variable ena ya rona e bitswang my-var e re declare-ileng mo, re batla ho store nomoro ena 5 kapa 5. Nomoro ena na 5 re batla e beha ka mona hore ha mmamorao re batla e sebedisa. Let's say jwale se re batla ho e printela, hopola re printer re cout, bona e tswa ka hara output stream, empa se ke la wa ka hara standard namespace, function enana ke output stream, re insertion string insertion operator, and then re re my-var. Ka bolela mona re bolela hore re kopa hore o ntshe ntho ena o e hlahise screen, ntho e re beileng ka moo e hlahise screening. So a re tlohelle re comment-ile out, so ha ena hlaha jwale, re leke ho builder kapa ho compiler. Click build, and then build e qetile. Na le mo kentseng pause. Build enana e qetile successfully hobane hopola re itse char e ka beha character kapa nomoro, ha e hloke ba le di-codes ya le nomoro, ka beha character kapa nomoro. So ha le tjena e tlo hana ka dinomoro, e ka beha character kapa nomoro, re ka re ke lekana le 4, ra build e tla ba sharp hore re bona hore na my-var e hlebile value e re kentseng ka moo, e ntse e bile 5, ha tshwana. Re etse build, ha hona di-pause, ha hona di-error, then re run. Ke nana ya hlahisa letho, ho etsahetse jwang moo? Ke re bone hape, build and run. Interesting. Ya le ke bona hona ha re ka re na H ka moo, ebe re build and run. H ke ena ya hlaha, empa ha re restore nomoro ya ngwana 5 ha e hlahe, empa compiler ha e lle. Ha ka store 5 tjena e tla hlaha. Ka motho a di lebala yena ntho tse. Character ka nnete e hloka ebile e na le di-single quotes. Ho tloha mono ha e no sebetsa program ya hao. Empa o ke ba store bo 5.5. Ha e hlahe, ha e tsebe. Ha e tsebe, e iketsa runtime error, e leng error e etsahalang ha se re run-a program. Hana kgang enono e ne le yona the char character variable. Hopola e store character e le nngwe fela. So ka AB kgutlela moranyana ka nna ba le mathata. Overflow in implicit constant conversion. E bolela fela hore o na le 1 byte, ene ka 1 byte o ka kgona ho ngola ntho e le nngwe fela. E wena o batla ho ngola le B, ha di felle. Ke ene e cut-ile A, e printetse B fela. E kgona ho store ntho e le nngwe. C, D, E,
e tla compiler empa e fa di-warning yona character constant too long for its type. Ebe ha o re ya car type ya E. Ho na le taba e nngwe data type e nngwe ke lebetseng ho e bua. E bitswa string. String yona ke e ka store character tse ngata. Data type ya string. E ka store character tse ngata di beuwe ka hara di-double quotes tjena. So ha se nngwe ya di-native or fundamental types, but e sebediswa ke ntho e kareng wrapper ya di-char. O ka nka char tse ngata wa di beha side by side, then di tla o fa string. Mme ka hara string hle o ka stora nomoro tse ngata, ntho tse ngata fela. O ka stora di-paragraph, di-sentence, ntho e nngwe le nngwe. Jwale ka hara string ka mona, ha re jwale re tlohelle enana re comment out. Re etsa variable e nngwe. Empa data type ya yona re fa string. And I bitsa my S. Hopola monana ke declaration. My S is equal to re nke yona ntho ene re beile moo. Re behe moo. Ebe re ya cout my S. And be ra compiler ra rana. Le bona ke ya sebetsa. Ha e cut character tse ding jwalo ka data type ya char. Char. Okay. Yeah, build another error. Invalid conversion from constant char pointer to char. Char pointer ke yona string. Ya bona wa type ena ke char pointer. O batla ya sena ho char. Ya dumela. Anyway, ke string sane se salang re sebetsa le ka sona ho tloha qalong. Ha re tlohelleng string data type. Enana ke re tlohelleng ke na di-character tsa bosetjhana nthong ya ka moo, keyboarding ya ka moo. Jwale re tla e tlohella hanyenyana. E tla re ngwala ya di-integer. Di-integer monana ke int. Hona le bo di-int 16, 32, 64 se ka ituba ka tsona. Tse int tseno o tla di bona mamorao wena di bolela. Ka hara int ka monono re tla re ngola dinomoro. Mme re tla ngola dinomoro le hopola int a e lekana le ka nomoro ya rona. And then I display my screen. Hopola ntse le variable declaration and then variable assignment. Ra declare hore hey re batla hore re be le variable e bitswang di. Mohlomong re batla ho ba le hore keepele storage mona, hore keepele space. Re batla na ntho re tlo batla ho tlo di beha ka moo. Empa sentse re tla space. Ra re ho tsoma. Ana kgutla re tshwasitse dinyamatsana e le hore o re behele space ka mono ka sa game mo re tla di beha teng. Mona ke ntho e bitswang assignment tse le hopotsa fela. Ele assignment ko o kenya nthwane o tswa e tsoma ka re variable ya hao, empa o ka di etsa moleng o le mong. Declaration and assignment ka mokgwa ne ke entse pele, ne ke entse tjena na hopola. Wa e declare hang o subile o ya assign fail. Ya declaration immediate hang enter empa line wa tseba o bona hantle. Ha re compile run ha bona ke yeah.
re fa -1 hobane ha e kgone ho fella ka hara nomoro enana ya integer, ha e kgone ho store up to nomoro eno. Bona e se le kgolo haholo bakeng sa integer, empa enana ya kena nomoro enana ya kena, bona ke e hlahile. Ba re ka re ke tsa character e nngwe fela e kae. E tla o fa di-minus tsenana hobane e na le phoso ha e sa fella nomoro enana ka hara di-byte tsa integer, empa ka hara long, ke re sheba ka hara long o etsahala ka hara long ya fella. Hopola ke itse long e ntse di-integer, empa fela integer e kgolo, long int ya fella ke ena. Hore fela integer enana jwale ra e tamolla, ra e tosolla, re etsa hore e kenye dinomoro tse kgolwanyane. So nomoro enono e fella ka hara integer. Short le nomoro e kgolo e fellang ka hara, mone ya fella ka hara ntho ka hara integer, ka hara short, hara shena e ka fella. Short le hopola ke short int, ha re etse nthwena e be short int, ya ba le overflow ha e sa fella se le kgolo, hobane ya hopola re itse short e nka e sebedisa 2 bytes only, so ke ntho e jwalo. Ha re tlohelle short se re entse, le long se re entse, ka store nomoro tseno tsa ho fihlella moo. Boolean ke keyword bool, na ke nnete, ke yena bitso la variable ya ka. Na ke nnete, re fa value, ha re fa value ya true, cout na ke nnete, e tla re fa fela hore 1, true ke 1, ya ka le etsa hore true ke 1, mokgona e sebedisang 1 byte, e ipetse fela 1 ka hara memory computer. Tsa fela hore ha le boolean, C++ ya tsa ha le boolean, ha le 1 ke nnete, ha le false ke noto. So ke taba eno. Nnete ke variable name ena ka bonna ba ntho engwe fela e batlang, ntse o itshwanela. B equal to false. Yena ha exist ba se re hlakotse. Ke wa bona false ke yona boolean variable e true or false. Tla re bontsha now e sebediswa kae haholoholo nakong e tlang, ha re feta moo. Re ya ho float le hopole ke itse my f, my f. Float ena hona ke hopole ke itse e kgona ho store nomoro tse kareng tse. Tse leng hore ka hara integer ke se di-store ya bona, o etsahetse moo. Ha ke a print, ha etsahala letho, ha re e bone hobane ha ke a print, e print screening re kgone ho bona. Ke 1.2325 my float, empa re ka re nthwena ke integer ka mohlala, ho tla etsahala ya cut e inkela 1 fela ka mora decimal point ya sa tsotella, hobane integer di na decimal point. Ha o ka change ntwena wa re 9, e cut hape e inkela 9. Ha o ka re 9944 dot what C++ e cut-ela mono fela, e inkela nomoro tsenana tse pela decimal point. Empa ha o ka ra nthwena hantle ke float, if it's float then e nka kaofela ya bona ke 944.23 le yona ke yanene e rounder off.
round off tjhelete ke bolela hore ha sa kgona ho store nomoro tsena se di ngata haholo bakeng sa yona ka se di ngata haholo re ka e tjhentjha ka double jwale ho bula double entse float double le yona e ntse store the automatic rounding off it's kelelo utlwisise hore na hobaneng automatically it's a round off long double wala tla etsahala heba hello ha kgone ho store nomoro tse fetang mona ka double e qetela kgale hai nana ka kgona ho store character tse kananyana fela ka double le long double ya rona kapo float empa e tsekela lona double one e store ba ke tla sheba ona double versus float size okay ke yana bothata ke tla hlalosa nako e tlang ke se ka le senyetsa nako ka nthwena okay fela double tse tshwana le float empa ba float e be nomoro tse nyenyana ho feta tsa double ke fella mona ka tumediso ke a leboha ha re tle re bueng hape nakong e tlang ka re tlo buang ka ntho tse bitswang scope of a variable le tla utlwa nako e tlang ha re bua ka scope of a variable hore na re reng ba ke mehlala ya lona jwalo ka kile ka qalong ya program ha o be monate